Bây đi kim làm theo đâu là bỏ hả? Hả? Theo đâu? Cái đầu chi vào đông một hồ thì rồi. Phá cờ. Nó phun cho là các cục con ơi còi hả không gì. Cô buồn rồi. Nó ta là lúc nó giờ là lúc về rồi nó cứ được cái rồi giờ lại sợ chở dây dạ đi ra liền là việc gì được ô qua khảo mai là thêm chồng rồi Cái lấy mai bông mà ta tha lên mèo khai nhìn hả đấy. Nim đồng lại Nim đồng lại Quả lên đây chỗ vậy. Đây đi cái quả này này, ăn này này. Tao mà không sao mà làm như là thế đó. Không có gì gì. Ở bên kia coi hải nữa. Coi đi hải, thế là lấy cao không này. Cái gì mà để này. À em thấy rồi. dạ wow mà đây đi sao có lâu thì đồ này thì tiếp rồi này sao nó lo tăng đâu anh đi về mà báo nó xí đầu vậy Rồi ra. Ini sih kan, aku dulu. Tao mặc tại đây là bố bên nó mặc cái nào cái tao cũng mặc vào. Mà đây là cái sao? Mà đây là cái sao? Phát sắc hai ngày là phải sao có phải gì cho lại ra hầu là đi đập giang lên giang sang là lên rồi. Ngồi á. Nó là con nó phải hùng này. Nó cho ăn rồi áp bột thế là
ဟုတ်ကဲ့ သမီးလေးကအောင်းနေဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာ ဒီဘောအိမ်လေးအိမ် ကျောင်း က မှာအမလည်းအင်္ဂါနဲ့တော့ကျောင်းလာတယ် ဒီလိုက အေးဟာကလည်းအေးရလည်းစက်တယ်ညာဝနှုတ်ရတာဘူးလူကဒီလိုမျိုးတခါလည်းအေးရဟို တမီးနဲ့တူလာ အဲ့ဒါဦးချလာပါထားတယ်လို့ရောဟိုဘက်ချလာတော့ဦးနေနာ ငယ်လေးကမျိုးတော့ညီမဝင်ရအင်္ဂါနဲ့မှတည်းကပလုံထားပေးနော် မေးရဲ့မေးရဲ့လုံးလေးရဲ့မေးရဲ့တနည်းတော့ငါကိုပါနာတော့မင်းမူလေးလိုက်ငါဝတ်စုံလေးရကြမင်းနဲ့ဒီတက်ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိရင်ဘူးမှာစားတယ်ဒီအဲ့တော့ဘူးလို့ပြောတော့ဘူးတော့ မဒီစီလာတော့တော့တော်လည်းတွားတယ်ပြီးကြအင်္ဂါနဲ့တန့်စင်လုပ်ကြအောင် ခါလိုက်မယ်သူ့ဘက်ကဟာနေနဲ့ရိုင်ကြတက်ဆက် နိုင်ငံလိုက် ဘယ်အဖေဖုန်းမရဘာဘာညနေလဲဘာပြောမလဲညနေဟဲ့လို့မင်းမရှိ တနားလား ဟုတ်တယ်မလား တနားလား ခါရဲအဲ့ဟန်ပူလာလိုက်မလိုက်မောင်ရှိ တနားပါလားတနားလေးလိုက်ခမ ဘာနဲ့ခဏလေးတော့ပြီးလာမှာဖုန်းကတော့မှာဆိုင်မှာလုံးမလို့ မြစ်တောင်ကျ ဒီလေမျက်နှာလည်းမတက်ရတယ် အမေက မျက်နှာတက်စီတော့အားဆုံး တွားတိုက်တယ်ဖြစ်တယ် အဲ့လေအော်မင်းလိုင်းတော့မှာလည်းပါခင်ဗျာ တုံးခိုင်းတော့ မတော့ဖိုင်းတော့ဘူးက သူများမကတော့တုံးနေတယ်ဒီအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဘာသာမဟုတ်ခဏအရေးကြီးတယ်လို့ အချနေနေမရိုက်တာတောင်း လာပြီ ဟုတ်ကလေး ဘာပါလဲ ဒီနာတစ်သွားတိုက်အောင်နော်အမိုက်သွားလိုက်တာဒီမှာရောဟုတ်ကလေး လေးရဘာလှုပ်ထားပြန်တယ်မသိဘူး